Ikaze n'ubundi mu makuru ari kuvugwa mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. MAA23 yagwabye igitero gikomeye cyane cyo kwihorera kiza kuba cyica umwe mu bajenari bakomeye cyane muri FArdc. MAA23 n'ubundi yagabye ibitero bikomeye cyane kuri uyu munsi byo gwisubiza ibice bitandukanye, iza kuba yisubiza ibice bya Gasenyi, Gatobotobo ndetse na Ruke. Muri Masisi hakomeje kuba imirwano ikomeye cyane mu bice bya Kazinga ndetse na Mahanga hagati ya MAA23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta, igisirikare cya FArdc, abafatanya ibikorwa babo wazalendo, FDLR ndetse n'abandi. Muri Fizi ndetse na Baraka ibitaro byabo byose byuzuye indembe ndetse n'imirambo nyuma ya ambushi ikomeye cyane yakorewe ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Angola, aho bari bagiye gutabara muri Minembwe bakaza kugwa muri ambushi y'intare za Sarambwe ndetse n'amadubu, bakaza kubanagaho ibikompora byinshi cyane ku makamyo yarabatwaye, bakaza kuba bahasiga ubuzima abatagira ingano, abandi bakaza kuba bahacikira amaguru, abandi bakangirika ku buryo bukomeye cyane. Byinshi kuri ibyo nibyo tugiye kwibanda mu makuru yacu y'aka kanya. Reka nkubwire ngo niba ari ubwa mbere uyisanze kuri mashya mu Rwanda, ribaho ngo wanditse subscribe ukandeho, ariko nanone ndakwinginze witangire iyi video udakanze kuri like kugira ngo tubone ko turi kumwe nawe 5 kuri 5. Nyemerera amakuru yacu tuyahere mu bice bigiye bitandukanye bya Masisi, aho MAA23 kuri uyu munsi mu rukera rwo kuri uyu munsi yagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bya Kasenyi, Gatobotobo ndetse na Ruke, nyuma yuko hari harigaruwe n'ihuriro ry'ingabo za leta na wazalendo, FDL ndetse n'abandi, ariko MAA23 ikaba yagabye ibitero bikomeye cyane byo kwisubiza uduce. Ni ibitero ngo byakoreshwemo imbaraga zidasanzwe ugereranyije n'iminsi yashize, aho noneho MAA23 yakoresheje drone ndetse n'izindi ntwaro zikomeye cyane kugira ngo yisubize tuno duce. Bikaba ari ibintu bigaragara noneho ko nyuma yuko muvugizi mu bya gisirikare w'ingabo za MAA23 ahitanywe n'ibitero bya FArdc, noneho biragaragara ko ingabo za MAA23 batangiye gushyira imbaraga mu bitero bikomeye cyane bari kugaba. Turaza kubabwira yuko n'ubundi Generale wa FArdc yamaze guhitanwa n'igitero gikomeye cyane cyagabwe na MAA23 muri Gasenyi, muri grupama ya Kibabiri, teritwari ya Masisi. MAA23 ku rukera rwo kuri uyu munsi, mu rukera rwo kuri uyu munsi n'ubundi n'isaha zimwe nizo Ngoma yiciweho, MAA23 nayo yasubije igitero cyo kwihorera cyaje kugwamo umujenerali ukomeye cyane. Ni igitero cyagabwe muri Gasenyi muri grupama ya Kitabe mu rukera rwo kuri uyu munsi, aho bakoresheje drone bakagaba iki gitero ku birindiro by'ingabo za FArdc, ingabo za leta ndetse bari kumwe na wazalendo, bakagabayo igitero. Ni nyuma yuko wazalendo FArdc bari kwishimira intsinzi yuko bishe umwe mu bayobozi ba MAA23, ariko bakaza gusinda bakanywa cyane. MAA23 ikabatera muri izo saha ikoresheje drone, bikaza gutuma uyu mujenerale araswa na drone ya MAA23 akaza guhita ahasiga ubuzima. Andi makuru tugiye kubabwira yuko muri Minembwe habaye operasiyo iteye ubwoba cyane, operasiyo yakanze abantu bose. Hakaba hari n'amakuru ari guturuka muri suruze zitandukanye z'uko muri Baraka ndetse na Fizi ibitaro byaho byamaze kuzura imirambo myinshi cyane ndetse n'izindi nkomere nyinshi cyane zaturutse mu Minembwe. Byagenze gute? Byatewe n'iki? Byose nibyo tugiye kubabwira muri operasiyo yakozwe na MAA23. Ni ibitero byagabwe n'ingabo z'u Burundi zari ziturutse muri Kibogobogo zigaba mu Minembwe, aho zashaka kwisubiza kano gace, ariko ngo aka gace burya ngo karinzwe n'Imana. Bagabye ibitero bikomeye cyane, bahageze mu mashyamba bakubitwa n'intare za Sarambwe, inkuba zirabakubita. MAA23 na twirwaniwe barabarasa, maze basanga baguye mu gaco, niko gutabaza ku cyicaro, batabaza ingabo z'u Burundi n'ubundi n'iza Tanzania ndetse n'izangora. Ariko nyuma yo kuza ubutabazi mu makamyo, ingabo z'abarundi FDNB igisirikare cyabo cyaje mu makamyo, kigeze mu nzira kitaragera aho imirwaniro iri kubera mu Minembwe, bategwa ambushi n'intare za Sarambwe ndetse na MAA23
nuko amakamyo bari barimo anagwaho ibikompora byinshi cyane, birashya birakongoka, abenshi bari babirimo bahasiga ubuzima, abandi barakomereka ku buryo bukomeye cyane. Nibura mu makuru ari kuva mu bitaro bya Baraka ndetse na Fizi, abaganga bari gutanga amakuru bari kuvuga yuko bananiwe kuvura bamwe muri bo bacitse, bagiye bangirika bikomeye cyane, bagahitamo kubakata zimwe mu ngingo z'umubiri nk'amaguru cyangwa amaboko nyuma yo kunanirwa kuyateranya, ariko ngo hari nabo bari gusanga bakomeretse, amasaso yafashe ku bice bigiye bitandukanye by'umubiri nk'impyiko ndetse n'ahandi, bakabura uko babavura, bikaza kurangira bahasize ubuzima. Akumva ko ari ibintu biteye ubwoba. Rero M23 yakajije umurego mu bitero iri kugaba, ikeneye kongera kwigarura ikuzo ryayo, aho M23 noneho ikeneye kwihorera nyuma y'urupfu rw'umuvugizi mu bya gisirikare wabo Lt Col Ngoma wishwe n'ubundi ku itariki ya 24 mu rukerera, nawe n'ubundi nyuma y'igitero cy'ingabo za leta zagabye zikoresheje drone. Ariko nanone mu makuru n'ubundi byamaze kugaragara amavideo agiye atandukanye, mwakomeje kurinda mubona ku mbuga nkoranyambaga, umusirikare wari ufite ipeti ryo hasi cyane uri mu bageze ku gitero cyahitanye Lt Col Ngoma, aho yahise yambikwa ipeti rya colonel, aho yakuye ku ipeti rito cyane agatambirwa ipeti rya colonel kubera intsinzi yagezeho nyuma y'igitero yakoze kikaza gucamo. Ariko nanone andi makuru ragari yuko wazalendo bamaze kuba bemererwa amadolari 325, bamaze kuba bemererwa amadolari 325, aho ingabo z'u Burundi ndetse n'iza Tanzania zo zamaze kuba zemererwa kuri buri musirikare amadolari 10,000 ku kwezi. N'amafaranga menshi cyane atoroshye kuba wayabona. Ni nangamba insoreje amakuru yanjye. Niba ari ubwa mbere wisanze kuri mashya mu Rwanda, ndakwinginze kanda kuri subscribe kugira ngo tumenye ko udukurikira 5 kuri 5 ujya ubana natwe umunsi ku wundi. Ariko nanone byaba byiza utanze igitekerezo cyawe muri comment kugira ngo tubone ko turi kumwe nawe 5 kuri 5, kandi amakuru tukugezaho hari icyo akugiraho akamaro. Iyi ngiyi ni Kivu Update.